Assalamualaikum hormatly Noqat Xabar 24 jana Aytjigit 24 Instagram qatorchilar. Bugungi kunga 4-iyul 2026 yil biz Noqat rayoni Qaraqoy Esolov bog'ina Esolov joyina keldik. Joylar bizdan olsavoy like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar hormatli tuganlar. Hozir bizga chiqinlardan nima olamiz? Kommentariy olamiz. Qanday keldi? Pogoda yaxshi, jamg'ir kishi söylab turib, do'q bitak yaxshi. Buradan iki bus bol geldi gene. Masani vaylık bölümüne geldik. Raziyez degen ayızdan geldik. Bir yerde kolu komşular jana ayıldık diye sol komiteti var. Şoların cemaatları geldik bu yerge de esalgalı. Bundan kelip жақсы жайлоо көрүп отурабыз. İçine жаңбыр жаап атат, эми жаңбырдан өтүп кетер. Жақсы максат менен көргөлү келдик. Жақсы жайлоо экен, эң кеңир экен, жақсы экен. Абасы таза экен. Ay yavaş olun. Emeler көп экен баягыда тукташкан. Эсалуучу жайлар көп экен. Alga turuna geliniz kızıl kadar. Turuna kelip şu yerge körelege degen birinci jol kelip atабыз мына жерге биз. Jaktı. Jakta, аябай jakta. Anan kurutatula berdi hazır birinçide. Nedesin? Kurutatula berdi hazır. Berdi Ha, kurutatula жақсы, berdi. maşallah, жақсы. Жүрмәмен Zaptırık. келдік. Ana Hazır. hazır dağın bite bергенин көрөбүз. Өзүбүз size tap berdim, non çayını berdi. Жақсы. Kese bolo eкен. Dem alsa bolot тиген келип бар. Жақсы. Қолы қоңшы, туған uruk, құдағы андайлар эмет аскесин да? Мен рахмат, барды келип айтабыз жа бир неме кылып келдим. Барды. Şu uyuşturgan ballarga, alып келгендерге дуа берип коюң эми. Омен Кудайым шетте бардык кызмат кылган адамдарга силерге дагы жакшы кызматты кылып жүрө бергиле. Тынчылык, аманчылык берсин, ден соолук берсин, жакшылык күндөрдү берсин. Максаттарыңарды берсин, не тилесиңер тилегиңерди берсин. Жакшы элге кызмат кылып, ойноп күлүп жүрө берге бала чакаңар менен тынч болгула эле. Manarga жақсы. Sizler süzüp koyun buraya sen. Oy Allah medefile. Жаңа turmaya келin Қарағой jaktı. жақсы жайлау екен. Салқын екен, жаңбыр жайт екен. Mazda ha, bakalım. Таза ва. Келгіле, ойнап кеткіле. Шол жақсы. Құртауы ям жақсы екен, чаватысы ям жақсы екен. Бардық жоғы жақсы екен. Az düşte kudak geçtir. Pagoda mazda oldu, camı cevapçı. İşte cevapta yok. Жақсы. Барыңыздарга өзүмдүн атымдан жана Noqat Xabar 24 каналынан тынчылык аманчылык каалайм. Дагы биз көрсөтөбүз, бизден алыс болуңуздар.